ngasi ayuk pung tara tabu matamda apunba Jiribam Mairapaibi Women Association for Economic Development, Jiribam Ima Women Association of Kanglaipak, Women Welfare of Kanglaipak amadi Jiri Kaithel Chokhat Thorang Ima Lup Mangana, Jiribam gi matik chadaba local MLA Sapudin, Fam Thado U Haiduna, Kholau Kaya Lauduna Nupi Lup Singh Ready Amachakre. State Cabinet na 7th UGC Pay and Regulation Lisingani Taranipan, Janaregani Haina Warep Laukaga, Tabakta on Toklakababu, Federation of Government College Teachers Association Manipur, Fegoktana, Penda Bofongdo Pagalunana, Tabak Lepage Kongzangamok Jangsilagani Hari. Nupi Amayauna Myanmar National Tarangasi, More ICP Degi, More Hospital, Dr. D. Mamana, Thermal Screening Nintina Taro Matunda, Makoi Makoigi Maramdam Myanmar Halan Cray. Dr. V.R. Ambedkar National Fellowship Award Pirakraba Masagi Jahi Humputara Mangarom Suraba Laishram Tomba Kumanbu Harau Tayamna Upagi Tawamama Ngarang Nomidang Kangabok Part 2 the Pangthokre. More the Laiba Nifu Humdoi Suba Assam Rifles Sinduna Nasi More Gi KLP Campus Cha Kuntaruk Suba Sector Assam Rifles Brigadier Sunil Sharon Luchingduna Campus Asika Koibada Tongan Mamakhalgi Vijara Singh Thabagi Tawamama Pangthokre. Lisingani Supnahumda Imagi Tengtha Khol Haina Mingthonba Sairingi Larik Ama Fongduna Manipuri Literature gi lamda IEB ama oina Tongan Bahiram Kayada Thodang Lawrakibi Asha Tombi Ningthozana Haukiba June gi tang kuntareta Masagi Anaba amadagi Ikang Kangawdana Laikidabada Manipur gi Tongan ba IEB gi lup kayana awaba fongdorakle.